Amukira cia konkethi muraithire wa Meru TV rukiri rungiru thongi rukiri rungiru egarwa twe nambere kwa twe tima na kairi kimetha yetu ya ndeto kiri mubango wetu waturinge ime hana twe nambere kwa tukiambugira ukumurikira maramari kiri turi ndeni ya metha yetu ya ndeto kabudira bambetugane family nazo Kimathi na chetu tukambiria kagitani akan tuwinka yake nyuma ya mwana kuona na antere cia nkungati gitwe mojiende karekarengeria kurigari ya mitenka yake kumara mwana oyo atetwe unge na othekiritwa kionwa ara kwerekana yetwe oganetwe na atari muoyo inara inde utikumenyekana gino mwana oyo nowe na inara nkuruki bito yetheretwe kinambere kwewe kiruta wakira na baithi utigira ati bakwinambere kwewe bakimenyagira ana bao kagita karabane nkuruki kagitani waku mwana oyo arethuganirwa kwewe no mieri o ithatu kuma gushiarwa na atikumenyekana inakumite kana inakwetheretwe agitewa ibangina baumite andiki wetu wa ndeto mwendo wa laibuni no gutwambire na ripoti ino Mbisangeni no yetete na mbere okujirwa ntura ya nkonga wandia kerwa na gicigo mbunge kia Bore nyuma ya kana kange kakaeye kwethirwa kateiro tererwa barabara kirachene rukirira ruare arage kujirwa ntobo munini wa Sibo Maitei sublocation James Kimathi awete kana kane kareketie no totoro bwako anaro twejete aja no ntobo kana karatomba kuona kate injirene unfortunately kwetha kana kako tao o maisha yako na no twana tukuojwa kamukaya kwojwa nture ne oize itukuromba antuba nture twithwe twi vigilant ke barake thwane ana betu be na mimba beja bakarega gutatwana njirene na inyeke thwa bakuma na ange bakejote wa njirene itukuromba antu betu twi vigilant kana tumba kumenya babota na na bombo kanwa kana kaba bagaikwa kethwa inara kwamba kurerwa kana mtu akarera kana kethwa imuritwa akarera kana acoka cukuru atukomba gwetania bwega tore maiti naru mbai naru tugwitana tuna tura tutei kamwe unfortunately gatete moyo tutunge twi safe na ito chokeria St. Teresa no to St. Teresa zibajukirie twana turia na tura twinge twi safe under the care gintu kiria ndarigarira ni aja kirachene imanto ja mwana uyu utei aja mwana uyu ukeja kwithirwa thirikari no uyu mbio meriukia ikamenya ngina atethia kigongwana kitibui kia gutatwana kinya mwana oku akeja kwithirwa akaria atia noku twina kwithikira guku nene ntura ni irathukire muno ari bara bukwegwa twana itu antu agutatwana ikagie ni nya cibitari bweta bwatigana kwina manto ja mathuku muno na yombetwa neritikire aciari nikenda kurita moritani ya mwanya kiria na bone kenda otiela bate kuona nda cia mapema oamo na kubatetheria kurera twana rira beya natuo ari pregnancy ni tuitu kuthagana no mbako theri ndambe manto jaja turigerie mbere turi aciari bona mari ana bao bari jana aneu na akarwenja na athome akinyara gwita kwewa mwana nayo mwana safely akayo mwana njira cia kimkunku na raicirete wenka nayo mwana ete cibitare mwana red recorded arere mwana tigintu yota ria mwana na mwana onge nitore muciari na take responsibility mwana ura kura bwega aciari bekaire ana bao seminar babaitana babera mwana akauma umara utheri no ntoumara o au nio akareta mwana onge na kureta mwana onge mwana na mwana onge au nio mantu jauja kumera ko batu turi aciari tu nderinya tugwitana na betu bwega mwana akeja kumara akethira ari expectant nyamu ciari na bati kumwitana bwega na mwira mami okwa kinya gwakethira inda gutere utingithira wi nthigurune kwa ugata mwana namenyerwe Waumbe thina muno ari baraba kuona twana ni boretwo kurombo otethio rira baremerwa ni ureri na nikendo tiela makarika yaya twana otewa barabarene yati ukujirwa ringi ito kinya bara benana ito ndabwerencha mtu aremerwa ikurera mwana mtu neja ageta akona community machibo akabona bakarera mwana ito ari betu ndaburomba mtu ona eu nari menyere mwanka muthia nare ari akaremerwa kera community mutetherie kintu ja kiwikyo mpumba kwira antu na kinyari na ndaka ito bukathithia gitendo ja gitendo kiya gucunisha muno muntu kaba akaigwa buru ate omba gukarana mwana ou ageta kinya cibitari etatigana antu agutatwana tukuromba buru kinya ari bambia gwikirwa seminar
na kinya nthaka iria twina cio kinya cio ciirwo inyethera utero ikethera cia drop out cia skuru kana ungi inya cio ikathukia na baitha lakini ale buru ibekirwe semina inya ntu bawendi bo bwega na kinya makanisene anto bete bagitanagwa ana baba batige kuro. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Mjumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru wa Bore nethiritwe akinambere kwigwa kiratho kiraura wari munini wa rais Rigathi Gachagua inmono na arethiritwe akimumeneria nuntu wa mieri irethiritwe akinambere kwigwa kiaragia ya one term na arankuruki Gachagua akwerekana ati mirandi ya uthi nambere ni ruthitwe kwago na ikyo gitumia thiritwe akingagira guntu kura kungi kura kwethiritwe kinambere kwa gwetiwa nyuma kiri uthi nambere nkuruki Mheshimiwa Mpuru nethiritwe akiwa akawatira thirikari ya President William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki na ikengo Kindiki kendelea kuwatira kanya gake gakurutira Kenya ngugi ta munini wa rais. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe na ripoti ino. Mweyo mume na mweko ilio bigekora wa igithano okay. Sisi hatuwezi pigana serikali. Hawa ndio serikali. Ni mbunge wa Tigania East Mpuru wa Bore akiwa were thirikari nendene na ende atethera kinina nontu wekira kwenda ni witi na mbere na kaita kara kebebela thirikari ne ende ationa witi na mbere bo na muno akionekana kumeneria wari munini wa rais Rigathi Gachagua nontu bomarieto yawe yarautumira akiwa one term akiwa ende baraba okirira na kwa one term ni baraba komenya ni babwethiritwe nteresio kwethira bena ndoi na ende ntereji bakanjiri kwa one term nontu kaita karaba kawa one term uteweti na mbere bo bena bo batesbitare utero na kinya barabara itebwethetwe na ende ni boya bakirere kethirikari kenda bakona weti na mbere na kubureta matorene. Wewe unasema one term kwa mti kwenu nyumbani hata koreka vivwa one term inako one term ni kule kwao Nyeri ambayo wako na lami. One term ni kule kwa Murang'a ambayo wako na masule. One term ni kule kwa Kirinyaga ambayo wako na stima. One term ni kule kwa Laikipia ambayo wako na hospitali kubwa. Hapa kuna hospitali hapa. Kuna lami hapa. Kuna maji hapa. Ni wasiti tunasema two term. Sema two term. Tunasema two term tupate maji. Tunasema two term tupate barabara. Tunasema two term tupate lami. Noriu akionekana muno kuwata mbaru utongoria bwa William Ruto na witende bakamuatila muka kaitakara kathiria kaitakawe na utira munini woke nwe Professor Kithure Kindiki na indi bakethira bena kia wikumiria nontu mwana uyu umite ntere Meru. Tunaunga serikali mkono kwa sababu ya ile maendeleo ambayo wanataka katika area hii ya kwamba mtoto wetu Kithure Kindiki ambaye hiyo kiti haijawahi kupatikana tena. Huu ndio wakati wa kwanza kutoka 1960 kupatikana. Na sisi watu wa Nyambene community na Meru community tumeamua kwamba 2027 rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa William Samoei Ruto na hakuna shortcut. Halafu 2032 atakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa ni Meru Kithure Kindiki na hakuna shortcut. Mkiripotera Meru TV kumembe Mbita Mukiri Onkonja. Bwega Mukiri wa Nkonja nuntu bwa ripoti ino na njira enkinyaniri kuna muthenya wa igoro waziri wa mantu makona roji Eric Mugaa na thia nambere kwa kiriungantere cia Tigania East na Kinya West kurugura mirandi ya uthi nambere na arethiritwe kiriongira mirandi mwanya ya uthi nambere munkurukia kinambere kwa kiruta mukano murito kirima contractors barabathia nambere kwa bakinenkagirwa ngugi na kwigwa bagitiganagiria akiuga ende macontractor makainambere kwa baechokagira kengutigira timirandi ino ikuthi nambere kwigwa kinyanagira. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturu wa Tharenja nawe na ripoti ino. Thirikari iretethia mwananchi ni yera kwa ile mathina yara erisabu kende umboteithia antu CS oe twerwo mantu arwe istatali na ruari tuko ya Jumaine tuko mwake kuruta ngoi mandi na abanganire mantu ana yana chairman babo mbe na boruari na engineers na ingwe tigantu barabe itina araba kanyoro kaitakara kweka umbikana akwenda kuwa mantu ye akora kiambi
project ira tukwa wa William Ruto na ganis ichi akuria na kwetu bakantu bakayetoreta de namuno kuma pipe chetu chio ko landslide but yeruare kona kwena solution na ito kwa Mheshimiwa William Ruto. Thank you very much. Mheshimiwa Mporo wa Bori, thank you very much, and we are going to stand with you and support you to the very end. Kuapa kuhakikisha kwamba maji yetu yanafika manyumbani mwetu. Sisi tunaishi kando ya mlima. Ukiangalia huku ni forest. Lakini kila mtu hapa analalamika kuna shida nini? Ya maji. Ili suluhisho linapatikana tukifanya kazi pamoja, tufanye kazi na serikali na ile budget tuko nayo hii mwaka. We start first of all by repairing the infrastructure that is already broken. We have discussed with a few contractors kwa sababu like the project I visited today, the contractor did not have the audacity of turning up despite being invited. 42 million has been sunk in. Lakini hakuna matunda kwa watu wetu. Tunaposhughulikia mashida zetu, zile area ambazo hazina maji kama Igembe Central hakuna mito, si ndio? Igembe North hakuna mito. Hizo area zote ukosefu wa mito sio sababu tosha ya watu kutokuwa na maji ya kunywa na ya kutumia. Na tumeambia wale wafanyakazi, wale macontractor wako huku, first priority ya kazi ni vijana wa wapi? Wa hapa. Si ni kweli? Yeah. Because mimi kama kijana, kazi yangu ni kuempower my fellow youth. Iboega na buhulurani bwa bodi ya municipality na ramero na budhite na mbele kwa vokeme na gerua na RND MCA wa municipality Caleb Kibuko. Edhe toki na mbele kwa kebu magiri na komeneria governor mutumano ntubwa kwa na mbele kwa kidhura bodi eno kiulate na walo kulingana na Kibuko. Edhe reto ya kiwa governor ata ina mbele kwa getu magira mitaratara yonde reto magira gutigira ati bodi eno ya utarwa mono akiwa kinya kajuju kwa ina mbele kwa getarwa kire bodi eno ita ina mbele kwa kithingatagira sheria. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagetuma nawe na ripoti ino. Nawe Caleb Mutethia Kibuko ura ni MCA wa municipality na umirite na kuga ngavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia agitara mbondi ya municipality atethira akimuria biuria kana kuria kariba municipality no bakwenda thura mbondine. As the area MCA, I feel that you should have consulted a retro nyadra tioni directory ugeta akurubetu batatu bana batano baka consultant on who should be fit kurukiete kiu ne ara menerete bunene governor Ujo no ntubo gutara Florence Kajuju na wokethera rimbundine yeje tethura igintu gikiega auma national government kio busman ararari no rungamirite je naandika iri mashinani na au risabu gigiti kya municipal bond tuje daimwe kabatu kera nama na Kajuju nye muchore okwa tumwirema au nti mu support na nti support move wewe kwenda kuja kwa municipal bond ke municipal bond kurampo kuromba governor kainya Kajuju ni akali consider that position nuntu akethro akiromba agitikia women lab na thatu twa agitikia women lab agitina thina kago tuthithia tuka confused no romba etikia women lab riu ageja gambio romba gitika iri kwendigwa proposed ajukietikia municipal bond ija una ndina ro murungu ambugiririe nda MCA ruru mbithiri ngukorogana na tono cia karo cia inkwendetikia area manager. That's how much she's reducing a position na atiba atiko thithio at all cost na kuga kinya utarani bubu ba Florence Kajuju ni giutate na mawatho but marito ajana to kuona na ndija Kajuju please no we won't agree because that we need to dometa sheria ile bond no batiko tarwa he should be or she should be a voter within this area na batiko through ina vested interest kwethwa anyomba kit doesn't qualify you no withdraw nya biashara nyani ngwande na biashara maoa ndina biashara nkubu and what I'm saying is the truth and then nya biashara timao but I don't qualify guto tarwa mbondi ni iria by virtue of fact that ndina biashara nao kingi kumakiri mutongeria Uju ndiko ndiko na municipality itonyerwa nuntu ndironere maoa ni ratarirwe munetarirwe mbondi yo na mbondi maoa itarwa ikwari na very broad consultation antuba maoa batekirirwe antu nuntu bakwenda gwikirwa kujuria marietwa bekirirwa antu by the virtue of fact antu baria antu ba maoa na resident ba maoa
ibetikaniritie na boganto baiba bakubwira itukona mbundi enkobwejete otarwa iturone mbundi timau itali mbundi timau italwa odumto municipality aja town weteri kwa chairman ka mbundi member now nunto tutina invested interest mawa ka municipality timau. When we are having the bond of municipality Emeru itarawa, there is what we call the vested interest a municipality. Na ando ugamu kario municipality no bati otalwa, I know what I'm saying. Nunto politics iloko. Ando bakambio mbira nkwambi kwa mukabira. Dira tuambi kwa ariria manto jago to indi twati kwa ariria kwao. Boiba gweta baga chiumbia baka ariria manto jago kwao beba kwao. Oningo karankyuga gendo kene inkwenda to heshimiana akyo. Municipality no thimenti tatu tweshimiwe na itwewe heshima riari rietu. Akirikiria Caleb Mutethia na ugite muthenya jwa ruju bakethira bakiariria mbundi eje kiri assembly ya Meru na kuromba MCs ba county ya Meru ni bethire bakiregana na gutaro kwa Florence Kajuju. Ndauga ruju assembly ga kurukia Kajuju na assembly yetu ikethwa ire gukurukia just marito no tubokurukia nitega inyongwa merit imbie gukurukia taito gwatanirite as an assembly na executive but kugwatanira gwato tikugana nde to embrind nyara ko mando atigweta bwaga tugija gweta bwaga kugwatanira gwetu igogwitaniria ngugi to make sure ngavana wetu itomukaria itomukurukiria budget lakini naandike these other things irigo to affect directly as the people. Let us be very careful as an assembly to akurukia because itogwatanirite itokurukia marietwa based on the interests of that community. Kama marito jala as the area MCA doga leo jangino tukurukia lakini Madam Kajuju to akurukia. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Bwega no ntubari botino Jeff na tukrekana riboti no ende tudinara county ya Tharaka Nithi ara komyanke 11 bunge ya county ya Tharaka Nithi yethiritwe gitumikaga iri bunge ya mabati ira yethiritwe iri bunge ya aibu kulingana na ma-MC baguntuku na arendeka gitania ka bunge no yethiritwe kinambere kwegitengagirwa mbesha kithumba kiri kuyuriria mbako chia bunge ya imbia ira yethiritwe kinambere kwegwa igiakawa na ara MC wa Mitheru Nevat Kinuthia ethiritwe kinambere kwa kibumagiri na kumeneria njuki no ntubwa kuria kuona ni mathungu kiri waka bunge ino na muno nkurukia kinambere kwegwa kimuragumu no ntubwa kuonekana ena tongo kiri kuyuriria mbako ino chembia chia bunge ya county ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na riboti ino. MC wa Mitheru Nevat Kinuthia na meneretie mbeca iria itengerete waki wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ara ugite milioni 30 mbeca nini muno ikiringithanwa bura kaunti ino yethiritwe kigegi no ntuba kwaga mbunge mbega ya guruthira mikaro biago nkwenda kuria nkinya waziri araithite kuwa atunenkera highlights ni akuonerefia gutwika Tharaka Nithi ega transact business from there for 20 years. No tukora ida mbanje ntira tukara ida cost ya county assembly ni 200 million. Na leo no anenkanirete 30 million. Idhabu nile kugatire kuriendeka miaka mugwanja gutuma at that rate no ntune dabu ya sequence and series. Ara no MC wa Karingani Murethi Gaturo augite kuri na mbunge ya imbia ithiete na mbere giakagwa assembly no for the last almost 6-7 years etwele 14 na ekoreka assembly ria njeru gikwakwa na nengwete kie giakwa egucha negua egiakwa tonto wa MCAs ni akwa nonto ne bati kwegweri part ya structure ile bati kwegweri Tharaka Nithi ile bati kwegweri giakwa kwa mbuge akathikeria waziri kwina 30 million ile isiatengwa nonto wa assembly na kwina mbia ire budgetini no tukwaririria mwaka uyu kuthira June kwa kumbeca ino cionthe ibati kwigwa igeca kuri chamber yetu ya assembly Kinuthia akiuga mbunge ino ya mabati itimaga rimwe ma MCAs batamenya wegu ibari mbunge ana kwina confirmation yumde ngutonya aimbauд na speaker watwika na atona nuntu ribu kuona assembly sittings ala tukoirothira ire nyombani ya muthemba you cannot know where the assembly starts and where it heads. Ogua na kuria ni spectator authority ya maze speaker atumbira kumbona ya bindi nchokera kairi ndagenda
ara ende kinuthia uritie ngavana Njuki guchubiria waki bwa mbunge no na ritho riega nontu MCAs ba kaunti ino begitwe bagikara mabati-ini kwa miaka 17 gukinyithia thaino miaka 7 na tuthirite 13 tukero twina miaka 20 ngavana nere antu baibatiga kumwaibisha assembly ya Tharaka-Nithi nyumbani teno ni athia miraithe kuria kunde ena residence nkinya jiae anakura ena biashara jiae personal etho ana antu bae ba ng'ombe ni bararaga nyumba teno assembly yae gutira business ni tutiga ibundogondogo kiripo Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo murimi wa mbogo nuntu bariboti inu kwirwe mboru na goro kaiga aibo tikomenyekana iruoru murimi wa mbogo lakini bwega nuntu bariboti inu tuthi nara ntere cia maua nara nio cibitari ya Nyambene hospital yethiritwe kinambere kwikiunekana nyomba cia antu arume cia kumama nyomba iri kweregero kurugurwa mwari no muwanja ni gavana Mutumanto Ethinkia na ara gukurekana nyomba ino no guni bunene utigira ati antu arume bara bakumama kire cibitari ino kana bara bakwajwa bakwana bantu akumama ndeni ya cibitari ino riboti ino tubanganire tu ni mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Waba antu arume bara bathiurukirite rutero Nyambene na bara bari ukwina sibitari nene ya Nyambene level 4 ire ndene ya Maua paketro bakiomba kuona utungata bubwega nundu bakwithura nyomba yao ire nyomba ya arume niengeje kujura na kurugurwa MCA wa rutere rurwa Maua na rikitie gukujira ntu buburire aliongite ndene sibitari ya level 4 ya Maua na gwitegera waki wa nyomba eji bura bwitite na mbere na kionaga kunganero kwawe nuntu ba nyombeji ure yaki bari ingweretwe ingwera yethirite kritika ndene sibitari eto Nyambene hospital rethera yimawa sibitari ndene renjoni esieto cia Iyembe yora nene nithera ina capacity ya ntoba ingi muno na kwou kuthite kuna changamoto rira kuthirite kutina wondi muno ya arume rethirite kirwa miaka mingi kuma 2017 Rwimbrother terukino iwondi ya arume ya 2022 2023 2024 ondi ya arume lakini dha yangu ndosoke nkatha se mwanya ndondene miari ile nyuma ngabana wetu wana Mutumanto Ethinkia uguma itwakolomere mbesingi ciethirite ibwithia wondi yo twika ciaurite lakini tombira ciona na irare na authorize wondi yombe kuthiriru haraka so is my appeal ki contractor uroko bwithia sibitari mbira mbwiwana mwithitira kubatere ngwitie nkai na miftra bwithangi within 7 to 10 days nonto twina need egwithira ondie ki operator na kuitu kwenda bwithangu haraka kenda antu betu arume bara bethirite bari thina miaka yonthe batona kwiya wombe kwiyao batritwe ngaramire se komotuka Meru usoka gukombora ambulance transportation usionde antu betu muntu ama Meru nwasi wa mulaitha nontu kuma mfano kanuni akachiwe takuleitha muntu Meru is a distance Daktari munene wa sibitari je akiaria nwe na kujirite na kuga ati aji bara bethero bari bantu arume ni bethagiro bena thina inene muno wikinye sibitari ria bandikirwa kumama nontu buba kinyithagwo mwanka level 4 level 6 ire ndene ya Meru town ni bomba wikwa na ambulance aria admin wa sibitari je alikiti gukujira muntu ura mwaje no withawe na ngarama cia kurira ambulance ya mukinya Meru. So kwa sasa kuna changamoto kubwa sana kwa wanaume wa hii region. Mwanaume anapogonjeka, mwanaume anapopata ajali, hakuna mahali pa kulazwa kwa hospitali za serikali hii region. Kwa hivyo wanaume wote huwa tunawatuma referral, wanaenda Mutindwa, Meru Teaching and Referral Hospital. Na hii huwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, manake ni lazima asafirishwe huko. Pia ni changamoto kwa hospitali, manake ile ni expense ingine ya ambulance kupeleka mtu kule. Na pia huwa ni changamoto kubwa sana kwa familia, manake mtu wenu anapolazwa kule Mutindwa, kila siku mnagharamika
na fare ya kutoka hapa kwenda kuona na kutembelea mtu wenu. Kwa hivyo hii ward itakapofunguliwa itakuwa imetatua shida mingi sana. Murigo ywa kuweta uso wa utungata yuethera yuerotererwa mwasi ende twina sibitari yetu ao ni kumba kunisia ngarama yu cionthe na yu mweshimwe wetu auga sibitari kuma rutererwa Isiolo kuma Tharaka na anthe antu bonthe bakomba kwiyao kwetu Nyambene kenda bomba utungatirwa. What iji ya ntwarumere kethwere ya kipekee kana ile ya yonka ndene ya Nyambene ure ya ng'ana ikarugurwa orua igitarite kuraja nuntu nirikitie na kujura ituraetie utenjera twaari nio batu turaetie wondi ya rume twatu ya wita mutindo wita nganga ni ata taria uwa na kirua dai noguo munene dai ngai autoteria kwari ngai bokatia ya wakwa kandaua nkuwa iboboya sana kiri awa MCA na bawatanirite na ngabana no bisi esibitari na nene basibitari no tuba urabarikia kwaria nkuona murungu ari akwina batu no tuuke ya kwithira mantu yu ya eta na mutaratara human daktari yetu yelesa Nkuruki MCA wa Rutero Ondan Kangwana narikitie kuga barabara iri kinyete sibitari iji ya level 4 ya Maua ikomba kurugurwa nikenda kuinya na kwangari kura kuinya na ira kabarabara ne kamwaki kara kinya sibitari iji bukomba kunyia itukubangania ora tumba kurugura barabara kuma sibitari ya Kilomwanka Kalementiri kana Kilelai Primary School ya leki mubango ywa barabara ndabanga ni tibu ilo 2016 lakini on the way siraurira ate lakini dhaitu ku fast track tuona barabara witora kuna barabara kuna mira kwa PS itu kwenda antoraba kuma abe na meta kelule yitora adro gaiti kabalabara tukabwethia na kakara am between kabalabara kuna mira women sign on MCK tola tutu tulito anda tutubwethe boboya kenda antubeto bomba witiro kenda batatura kuma batauni. Alafu kuna barabara rongone tamibwethetie financial yetu inyo kenda antuba uria nabo bethera bemetumira bano ntinya bo batira ona within town ya batira ona barabara witira ni tumibwethetie so tuna kurura tubalabala at least 2-3 tulatombo tuma tunisia njamwire hukumao Muriri wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Maua na njira kinyanire kuna riboti ino tukinyamutheo maratu kubangirite kiremetha yetu ya ndeto thina mbere kuraitha Meru TV menyothi kuraingo chokera kengo turaitha marama koreretwe rangi ndeni ya mangatheti. Good morning.